Da. Zajane, Klara, uzmi pa snimaj i ti isto. Hi. My name is Ashley. Hi, nice to meet you. I'm running for the London Globalist, just doing a write-up on this. Yes, okay. Can you wait 10 minutes and I give the interview? I'm talk to you. I'm yours later. Dnevni avaz Sarajevo. Ja ne znam zašto nisu ovi vaši mediji. Nije mi jasno. Sad da mi znači kažete o čemu se radi. Vidite, ja sam došao, ciljano sam došao ovdje u London, zato što je život u Srbiji postao jednostavno nemoguć. Pratite novine, pratite Facebook i vidite da se to ne slaže nešto. Novine i Facebooci se ne slažu sa istinom koja se ovdje priča. Stanje u Srbiji je katastrofalno. Stanovnici Srbije su postali jedno od najsiromašnijih stanovnika cijelog Balkana. Ljudi idu po grobljima da bi jeli. Po našim običajima, mi smo imali zajedničke običaje i tako dalje. Cenzura je takva kakva nije bila za vreme Miloševića. Ljudi se proganjaju, preti se ljudima, ukidaju se. Videli ste emisije Utisak nedelje, novinari se proganjaju. Jedini tabloid koji je pisao i koji je imao dokumentovanu istinu, on je ukinut i zabranjen policijska uprava. Nemojte da zaboravite da ovo je isti čovjek. 99. godine bio ministar za informisanje. U to vreme ja sam bio savjetnik premijera Zorana Đinđića. Oni pokušavaju lažu da me presuju, sam bio šef bezbednosti, međutim nisam. Znači uvijek sam bio taj čovjek koji je bio zadužen za kontakte s inostranstvom. Vidite me da sam opet ovdje. Cela situacija je došla do jedne tačke ključanja da mi imamo opšti jedan haos u društvu, u moralu, u ljudima, u svim sferama života. Protesti su kod prosvetara, kod taksista, kod ugostitelja, kod policije, kod advokata. Takvo stanje nismo imali za vreme Miloševića. Ja se samo bojim neke eskalacije sukoba, doći trenutak kad će svi ti štrajkači i sindikati da se ujedine i onda će nastati jedna anarhija, jedan haos. Bojim se i čvrsto verujem da ovaj čovjek ovdje sada što je pričao laži o celoj ekonomiji i o svim pričama šta se dešava u Srbiji, kako se to je jedna obična laž. On nema većinu uopšte. Ja sam predsjednik partije koja ima preko 85.000 članova. Tražili smo bojkot izbora i narod, 61% tačno naroda nije izašao na izbore. 38% građanstva je glasalo. Od tih 38% on je dobio 40% glasova uz pretnje, uz kupovinu glasova kod Roma, uz davanje osnovnih životnih namirnica. Možda zamislite kad su davali cipele. Onda vam je sve jasno dokle je to došlo, koliko je moral pao. Zato je on i potencira, kaže, pa vi vas nigde ne postojite, vi ste imali 0,01%. Pa jeste, mi smo tražili bojkot. Sve procene su bili da ćemo mi osvojiti 15%. Ali ja nisam kao jedna odgovorna politička ličnost, a bavim se 25 godina. Imam jedini u celoj političkoj plejadi političara u Srbiji, imam jedini pedigre političara. I dede, i oca, i mene. Znači, ja sam imao jednu odgovornost da nisam hteo da uvedem moju pravu demokratsku opciju, znači Republikansku partiju, u tu sferu, da sedim zajedno u klupama Skupštine i da podržavam sramne zakone da će većina da glasa. Ovo, verujte mi, nije bilo vreme Tita da se, kad izađe premijer, da mu svi tapšu, da opozicija čuti. Verujte mi, bojim se jedne strahovlade koja vlada nikad ne zapamća. Znači, nikad ne zapamća. Recite mi baš ovaj slučaj, večera ste spominjali, znači, taj CD, te prijetnje, o čemu se radi? Tako je. U samom osnivanju Republikanske partije pojavio se moj prijatelj koga sam znao, policajac, koji je došao po preporici Vučića, me zna da me ponude da se pomerim od tadašnjeg našeg člana Cvijana koji je bio kod nas, koji je kasnije prodao celu priču, uzeo novac i sad je u Čikagu i tako dalje. Mi smo imali jedan razgovor gde on mene upozorio i blago rečeno mi je rekao da treba se sklonim od politike, da to nije dobro. To je bio prvi razgovor, gde sam ja odbio. Onda je bio drugi razgovor gde je bilo pritisaka da napustim zemlju sa porodicom, da ne bi imao problema. Ja nisam hteo da napustim zemlju, zašto bi napustio zemlju. Onda je bilo od jednih drugih ljudi koji su sa one strane zakona, a koji su njemu jako bliski, imam imena, prezimena, je bilo da će mi oteti kuću i tako dalje. Dok bi finale cele priče bilo da će na kraju da ne stoji za mene, da Amerikanci i Jevreji neće da stoji za mene i da će da me likvidiraju
u slučaju da to ne uradim, da se sklonim. Toliko sam bio pametan da se posavjetuje, napisam 14 pisama u različitih zemalja Evrope. Oni su bili ljudi zainteresovani, pošto je to išlo, to vreme pritisaka je bilo konstantno, i bio sam iznenađen njihovom ažurnošću i oni su tražili da budu prisutni tokom razgovora nekog naša i oni su snimili meni tog policajca, on meni sve ponovio, sve kako jeste, ja ga pitao i sve mi ponovio i sve kako mi nema spasa, kako će mi doći glave, kako će me hapsiti kriminalci i tako dalje. Tako da je ovo jedan živ dokaz moje reči i cele priče njegovog policajca koji je došao tu po direktivi i on zna za to, zato nije pristao. I ja sam spreman da ispred bilo koje državnih organa, ispred bilo koje države, da donesem ovaj CD, da povezujemo tog čoveka, da ga stave na mikrofon, slušaju to taj glas. Evo dokaza. Evo, da li to premijer jedne države treba da radi? Da li mislite da se tako premijer jedne države ponaša? Dokle je to otišlo? Jeste vi to nekom prijavili i šta ste... Ne, ja nisam nikom prijavio, ja sam čekao svojih 5 minuta, čekao sam da istina dođe, da zakuca na vrata. Mislio sam i smatram da je Engleska jedna kolevka demokratije. Imao sam da mu postavim još pitanje u vezi jednog građanina Engleske koji je ubijen 2004. u Beogradu i da je bilo zataškavanje od strane njegovih najbližih saradnika Vladimira Božovića, koji je bio tada glavni inspektor unutrašnje kontrole, i evo do dana današnjeg to nije ništa rešeno. Znači imao sam još puno par pitanja da postavim, međutim videli ste kako smo prošli, videli ste kako ste prošli vinovani, vidite da je ovo jedno bilo izvrgavanje istine i ruglu, ali ja se nadam da će ipak doći moment kad ću moći da kažem negde da će se ovo sve slušati i da će imati odjeka. Samo mi još ponovite da se snimi, znači, vaše puno ime i prezime i trenutno, znači, stranka i... Ja se zovem Nikola Sadulić, bio sam 9 godina savjetnik premijera pokojnog Đinđića, napustio sam Demokratsku stranku 2002. godine 5. maja iz razloga zato što je već poznato Zoran pao pod uticaj Bebe Popovića, Gorana Vesića, Čedomira Jovanovića, koji su bili povezani sa kriminalom, to je bio moj uslov da se oni sklone, međutim, videli ste kakva se situacija desila, bio sam bolestan, Zoran je prihvatio, međutim, oni su slušali te naše razgovore, njega su ubili, mene su uhapsili i tada je najveći neprijatelj u Demokratskoj stranci Boris Tadić postao predsjednik stranke i vidite šta je uradio, postavi sve svojim celom pričom sa Srbijom i uopšte u celom našem regionu. Od tada sam bio miran, 2002. godine sam napustio, vratio sam se 2014. godine sam se vratio, ja sam vidio da su se ponovi stari duhovi ujedinili, da se pojavio Beba Popović, da se pojavio Goran Vesić, ovoga puta sa čovekom koji je bio glavni zagovornik i neprijatelj Zorana Đinđića u vreme dok je bio ministar informisanja i koji je bio jedan od glavnih zagovornika neprijatelja Zapada i te politike koje vodi. Čovjek je promenio lice, nije promenio ime, promenio politiku i vidite dokle je to došlo. Odlučili smo da napravimo jednu opciju pravu demokratsku, koju sam teo u vreme Zorana. Zoran me molio da ne razjedinjujemo snage, da ostanem dalje u demokratskoj. Ja sam već tada hteo. I ovog momenta smo rešili, osnovali smo Republikansku partiju. Imamo do sada od januara meseca već preko 85.000 registrovanih članova i svakim danom sve više. Tako da ja očekujem da će doći jedno vreme pravde i jednih regularnih izbora, da ću ja tražiti jedno prisustvo evropskih posmatrača, da se vide čemu se služi i tako dalje. Ali ono što je bitno, mora znati, da atmosfera u Srbiji ovog trenutka je katastrofalna. Sad kad bi bili izbori, ja mislim da čovjek ne bi osvojio 5%. Ono što je vrlo bitno, što možete da se slovi, ja znam da u trenutku vraćanja u moju zemlju, da mene očekuju raznorazne presije, pritiski, možda čak i neka nenormalna hapšenja ili možda ćemo udariti auto na peškom prevozu, ali da vam kažem da nemam nameru ni da se ubijem i tako dalje, volim život, volim svoju čerku, hoću se bavim dalje politikom, imam jednu čvrstu volju, jedan čvrst stav da ovo mora jedan put da se prekine u Srbiji. Jedan put mora se prekine u Srbiji, jedan put moramo da imamo odgovornost političara, da idemo nekim boljim putem, jer ovako više ne može. Ja vam želim sreću. Hvala. Hvala.